Hi guys, welcome back to another vlog. Tuni ni kwa hi video tha khan in video hi in chu ipiham iki ahi le Flipkart washing machine ko order honchu tuni ahi ni tha la hung ding ahi in ko order honchu chi hi in 7519 manbo ahi in realme TechLife 7kg 5-star rating semi automatic top load washing machine kiti in che hele 5 years warranty hi in binary chan anve within che hi republic day offer agiman ta kana la lhon hi e ko order hana hi le zani mama chu order ko bol hana hi le tu nya hung cha jing hi in Flipkart order la azong ke adinga kenya adinga fastest khare hi ta in adi cha umlo na di chu jing ko hin jang tu nya hung tha pi diu hi in isa chun call ahin bol ta in nil ha lang ting le hung ka hung hlon diu he ti cha in het sa win in mona ai hung tha pi diu fit ong ai hung bol pe diu lai up na hanam ipinam ti chu ai ta he confirm hung bol diu hi zi chun video hi vlog hi a chai chen wedding ka hin ti min gelsang ahoi nam ahi lawa le phanam ipitinam ti chu invet khom diu hi ale tu hi ni thla lang pung thuma khal ho vel hi tan ko tarang hlung taw vin ka zipa jong ka ko phayin chakon ading ta in toy andop to diu hi tai ke nau chu awan sop na ding hung hlung ta na le to pa na ni khat le go chat di ta hila om lo chu ki gen the han dan da kan nu chu na ni thum chenga go ji awan bei do ji na boy in chung langa andam to taw vin ông lông tai tua hi an hon hla deu hi tan an veu hi te guys wow hoi le zinge ki tup chat jing okay chia hi tai alin chu ka dei mama jing en hi jong le chi 7kg bo hi ta in 5-star is a here kadai di sat hi ka koi no hon ding hi na kan su thi ngon hin tu lo ko hi le thing thei ta lo hi in che hi le water inlet pipe hi in le pipe unboxing and boiling kana hi manual well let me see realme TechLife Semi Automatic Washing Machine 7kg 5-star rating spin water inlet spin na lang azong umdan hin silang ahi wash water inlet lang ni aza the hi extension ko kha cho te ti ngai tain chun lai kan za the hon loading dan hi kin heo pa ko ti ki han ro teng ya beo te ti gai ngat sil sia chi hai hi tai spin na lang pa chehin het belam dingin achom kimin anta do vin tu ni ha chu live van ama sapena so ding ti a chu video kan bol pe gut hona hi le extension ko kha cho te te ngai ki ta jing zong lang so the ne dem na ke he to hi extension ko kala hona tu ni la hi kathian sul hona hi tai pai the zinga ahoi sel na guys pai sel le spin na lang wow cha ko ti kala hona hi water inlet pen anna hello guys to hi chilanga surfa ki so mo hi direct spin na langa ape go to go ma kan sop thin pe pe hun ding hi to hi elia pa in an he kang ding chilang hen koi ding zo ting le spin na langa hi ti halu ding alama ki sop thing ding aban ding le ki pe go pe ding in langa washing machine ani ki za dan chu hi le to hi sarfa aki pai chai khu kong khat akila do a tu ya vel ni vel thum kil hawa gen thei ta thing mon tan ti phat la spin na ani ki jang ji hin to wang chita bang chu hi loading in
bay lam dinga okay oi tan ave wite guys to here water inlet pa spin water inlet pa to ding cha hi te ba para tui han ta in ela pa in spin inlet lang pa tui hang kai ta chi hi tui a hi design amzo tin le khading spin bowling te chu surf phone ho jong e ma sop sop ngai ta lawa asu thing pai pai a hlo ha thing pai pai ding chuting la spinnable pai pai ding cha hi tui kanga hon e hi in to hi tap and off ding a hi in tap kan off an ding ya asunga tui in changa chu hun ki thau ha thing pai pai ding hi tan ke khala sun koi tang ma lo la thing pai pai hi tan le no mon sai vet ha na mo khat ve ka bol hona hi le a hoi selin a go sat zingin to hi anam tui na dinga comfort kan tha ande eza jo ka kin non wala comfort kana hei mil hon in to hi comfort kan tha ding ta in pink color pen hi nam tui zo ka sa za pink color hin comfort ki tha atui ki tha ki to hi final to in the hi tai tabang momong ham a result chu to hi in that momong de hi tai final result chu nga ngau chu in the de hi tai okay turn off ta chu na te ma 5 minutes sa ke koi di in ananga on te kita bang hi silanga ki so a surf for chu ki he ka nga chilang ki koi pe tu ki tha lo na comfort kal ha hona surf for nga thau thing pe pe chako spin water inlet um hen a thau thing pe pe ta jang na spinnable pe pe hi hi guys to here time ki chai chanin never dio hetai result che pita bang ham a surf nam ho chu thing hi nam ta jong le go sat hi nam ti ho chu poi mo pe ni ze in chu never dio hetai hin hong pan ta nge lem ka hong ta in a hi never dio hetai ka te go sat hi la na chi he result go sat zing chi pillow cover hi in go sat zing hoi dan cha recommend kanbol ni ki so so ni chu washing machine wang he nakisih lo dio he man jang hlom cha hi in bulanga kan sei bangin go sat zing yo ki kha pai pai thei ta hela tu ni la chi zing nam jang koi sel zing to hi first round ho chu ki chai to second round ka hin pat kit honding a hi in ani ve na a hi ta in he got ding le lut pe pe ding surf phun pa ko he got ding chai hi le lut jing ding a hi pe yung ki ta comfort an tha ding chika acho lang pa he kan pe pe ding hi tai 10 minutes sa ka koi hi ni ki thau thing ding pe ba pe pe ki ding a hi pa hi tui kai puma chong ka kan thau han ding a hi hola tai spin me bol hi tai chilanga pan a surf phun pa chol hau thiang ai tan chi choi ma dei dan na timer cho minute ni na de jong la minute ni na hau sa thei a surf phun chu thiang mo han na ti a hi jong le 5 minutes sen ki pi na bo nang ni na hau sa thei hin ko lo chu nang ma dei dan phatam te na ti phat le tep ma no off ding chu zo ting le spin pa chu chi pe tho ding he off chen na chi jong le nang na tha on thei ke 5 akuna 3 gei ku tui ka tha hon 3 akuna ku tui ka off na ka spin pan pe hitan hello guys video hi chan ananga taw hitin ka sainom chu gelsang in kadein atham no min ahoi le zinge a chai jan ve ho zo si chang ki pa thu ka say see you guys in my next video bye bye